Akiaria matũra-inĩ ma Gatero na Solio kaunti-inĩ ya Laikipia atongoretie mĩhang'o ya ũheani wa irio, minista ũyũ augĩte ungumania no gũta nĩ icũngagĩrĩria gwĩkururia kwa ũheani wa motungata thirikari-inĩ. Na tuhakikishe ya kwamba the issues of corruption in our offices, in the government offices, the President of the Republic of Kenya ako na wito ya wafanyikazi wa serikali. Mambo ya ufisadi tuweke kando, na yule ambaye anapatikana anachukuliwa hatua ya kisheria. Orĩtie aruti othe a wĩra wa mũingĩ gũteithagia Akenya na njĩra ya gĩtĩo nĩamu o nĩo mamandĩkĩte wĩra. Tuhakikishe kwamba tuko katika maofisi yetu mapema, tuhakikishe kwamba wananchi wa Kenya ndio customers wetu, tunawaongeleshea vizuri na heshima, tunawahudumia na heshima na tunawahudumia kwa haraka iwezekanavyo. Ihinda-inĩ rĩu mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri orĩtie thirikari ndĩkeherie kaunti ya Laikipia itari-inĩ rĩa icigo iria ikoragwo na moritũ kũrĩ aruti a wĩra. Tafadhali, the whole of Laikipia County is a hardship area na tuko na mashida mingi. Wafanyikazi wa serikali wasinyanyaswe juu ya kufanya kazi katika kaunti ya Laikipia, tayari wako na mashida mingi. Athiriti aya mũtongoria wa bũrũri no mathiĩte na mbere na gũtetera makinya marĩa thirikari ĩtacũkĩtie kwagĩrĩria mĩtũrĩre ya Akenya. Serikali inajenga masoko, kama serikali inajenga barabara, kama serikali inawapatia basari za shule, kama serikali inapatiana fertilizer ya bei rahisi, kama serikali kwa kweli inafanya kazi kweli, tunaweza piga hiyo serikali. Tafadhali, vile tu tulikuwa tunaleta stories za ukosefu wa usalama Laikipia County, tafadhali leteni sasa story za vile usalama umerudi Laikipia County. Wahisani wakuja huku watengeneze viwanda, watu wakuja wanunue mashamba, wakuze chakula huku, na zaidi watoto wetu wasaidike, si ndio? Icera rĩrĩ rĩrarongoreirie gũteithĩrĩria arĩa mahutirio nĩ mũtino wa mwaki mwena wa Gatero na arĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu icagi-inĩ cia Solio. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ.